n'ibihe bifungurwa ngo tubwire umuntu ashobora gufungura atari ivyamwa atabitetse kandi atavyokeje ingahe musigane 5 utavyokeje kandi utabitetse kandi utanabitetse kandi atari ivyamwa urakoze kimwe kirenza ko Olivier kana Chantal narakomeza kwiyumvira utabitetse kandi utavyokeje ingahe ngo agora nigufate bibiri Olivier twagiye cyambere ikijumbo yego ikijumbo icya kabiri ni ikiraya kirano cyo kijya utatujana utagitetse ko kirarura n'ikijumbo kwanza oya kijumbo bagiye Kenya Chantal bagiye kiragwaza aya uburetse babizi ko mwahekenye barawekeye n'abijumbo bahekenye okay ikijumbo komeze amasegonda nawe ukore ko 30 ni usigaje amasegonda 5 umusigati urakoze tayari yabejeje umusigati ariko ni champ no oya umusigati ni champ turasubiramo umusigati ni champ umusigati ni champ uje ni wango turasubiramo umusigati ni champ nije yanjana ni Jorif yanjana ni Jorif kadusubiremo twagiye cyambere navuze ko ari ikijumbu icya kabiri karoti si champ kandi baragihekenya karoti si champ kandi baragihekenya cyo kimwe n'intore cyo kimwe n'intore mutsana 15 arabyishuye ariko bamba buri byavuze ikintu bita igi urarya ari ribisi hama umwumbati urawujya ari mubi iryo ari ribisi ariko ikijumbu sibaza ko ari ibintu mugabo ngo kijya muga barakijya nuko rero inota rikaba ribaye rya kangahe irya kabiri kuri Olivier abiri ku yandi Olivier abiri Chantal nabiri niyo game zone musi ntiyoroshe ibihe byiza abakunzi ba Ndiho Gospel TV nizere ko meze neza cyane mwebwe rero mwakoze subscribe ndetse namwebwe mwakoze ama partage cyangwa share bivaye n'iro yimwe mubivugamwo ndetse nabakoze suive ku mbuga za Facebook ugenda kwandikamwo Ndiho Gospel TV hamukacubwira follow cyangwa suive kakomeza kugenda neza cyane kuri YouTube cyo kugira subscribe cugenda ugafishana biga kengerwa cugira ngo uzozoronka ama notification uzozora bo wa mbere aronka ibiganiro bica kuri ino televiziyo yanyu nziza cyane ariyo yacu Ndiho Gospel TV karo kanye rero turi miganiro cyitwa Ndiho Games aho tuzane abantu babiri ndetse musanzwe nakunda bari mu bintu bigiye bikwa bitandukanye ariko bari muri bimwe twabaza ibibazo bishura mutwenga ndetse bishura mwongera mwiga bivanye nuko byamunane cyangwa byagikwa bitora ubero twazanye abamyereza bo ni muri volley ku mucanga ndetse na volley ku isima kano kanya twabazaniye abandi bantu bari muri volley ariko volley isanzwe kinigwa muri salle volley ku isima muti ni bandi iburyo bwanje ndabona umusore yambaye agashati anamwe agapira kera yitwa Olivier akini mugwi wa Rukinzo Volleyball Club ndetse na equipe nationale yo muri volley ndagoye kaze muri Ndiho Gospel TV ndetse no miganiro Ndiho Games murakoze cyane ndabaramukije cyane umeze neza ego ndameze neza no musi turagoye kaze muri Ndiho Games biteguye gutsinda muza kwamura kuri no musi ndagerageza nuko ati aragerageza ibafu wanje rero ntaza kuba yikena na rumwe ibafu hari kunku umuntu agira ubyo ni ubafu hari witwa Chantal na kinera mu gusaga inama mu rugamba wa volley ndetse n'umugwi wa Gacosmos nawe agiye kubahangana numwe basanze bahuriye mu mugwi gusaga inama mu rugamba baza ko batubwire ske nyamba baza ko bazi ibibazo bahuriye mu mugwi gusaga inama mu rugamba cyabiza ko bigenda gute Chantal turagoye kaze muri Ndiho Games uno munsi Olivier ugiye kongera kumuhoma cyangwa ugiye kumurekera nko yatwaye ikombe cha championnat national ndetse na ni cha VAP ndagerageza no munsi ariko nayo n'umutsinda hari ahantu uvuga ati yaranjanye muri championnat national ndetse na championnat VAP no munsi ntanjana no munsi ntanjana kabisa nuko rero banase bahuriye kuko bose ari abanyabururi biraza kuba bigenda gute nyabururi mube bana mu je online ugira ngo bize genda neza cyane rero natamurabwira amategeko n'amabirizwa ya runo rukino mwese murabona kano kanunga kanise ko Ndiho Gospel TV kano kanunga mwibazo mugiye kubazwa ibibazo bigira ku ndwi umwe araza nwango ibibazo bigira ku ndwi igiharuro kitagabirika na kabiri umwe aratsinda 4 akaroro uwundi yatsinda 3 tubone uwatsinze amategeko ya Ndiho Games ameze gute ni kibazo ndakubaza ukacishije mu segonda 35
ariko ndaguha iminota 15 yo kwiyumvira yo kwiyumvira ati giye wenda cyishura gute hakarorero ndakubaza nti ibintu mango ibikoresho nango ibikoresho umuntu akoresha par exemple ariko arigisha Chantal akavuga ati ndavuga 5 Olivier ati nayo nkamaze Olivier ubona wo birenze abo birenze uvuga ati ndavuga 5 cyangwa birenga uvuga ati arabesha urumva uravyishura nawe avuze ati wabuzindwe nakaca avuga ati ibye indwe ndabirenze 8 nako avuga ati arabesha umvise atavyo wovuga kaca ntaho kumuharuya na chrono fisana hano ngaho imbere yanjye hama kaca bivuga abitoye utarabaza ko igiwe iyo 125 abinaniwe inoteraza ko bari ijya Olivier yazako tugende nizako muri tayari nuko rero reka nango nibibazo biri hano imbere yanje umwarimu arazengurira igitabo ariko Chantal na Olivier nizera ko ibintu byo guteje nyine atabiri mu kuntu komsa kugira ngo bize kwa bigenda neza cyane nuko rero tugende ni ikibazo cyambere bahera kuwitwa Olivier nakiri bwa mbere muri studio zandiho Gospel TV kazo cyambere kiravuga ngo bitari Olivier cyo cyambere kiravuga ngo muna bakinyi bakina volleyball muri abastar muri bakinyi bakina equipe nationale abantu bese baba bavuga bati bano tukeneye kubamenya ngiye gutangwa ndabaza kazo cyambere kivuga ngo Olivier nabakinyi bangahe ho tubwira bakina mu mugwi wa Bune uhejeje ino saison irangiye wo tubwira bangahe mu seconde 35 seconde 35 no babwira abakinyi ashika kuri 12 Chantal uravuga bangahe nawe urabarenza ko cangwe arabesha ashobora kurenza ko 2 cyangwa umwe 13 urabarenza ko Olivier no murenza ko gusa Chantal nabanze oya uwo murenza ko uravuga ati je no mure umva we usaba kurenza ko 2 kugira ngo murenze afite 13 navuze 12 baba 14 ndavuga 12 arabesha rero Chantal witonde gato ngiye kubanza mparure kugira ngo tugende neza ngende kuri chrono yanje kugira ngo nize kuba uncama 1 2 3 twagiye hariho Brice hariho Olivier hariho Audra hariho Edi hariho Kiss hariho Obe hariho Gasongo Elvis hariho Zuzu hariho Gisre hariho Libero manze kuvuga abakinyi 9 basigaje 3 hariho Libero yari byarangiye inota ribaye ijya Olivier utajyambere kuri ibyo cyane najyandika inota jyambere ko Olivier nabwiye ni urukino rwore hano hantu bashaka kumva ko ndazi ko mubazi mugabe so 5 kubumva biragoye cyane rero ubundi najyo hano kuri yo muri biro niho hari kumcanga rero mutegereza ko yitwa Yves sawa naye n'umunyabururi wacu rero tugiye kibazo gira kabiri ndana n'abagize Olivier ubucambaza Chantal kibazo kigira kabiri rero kiravuga ngo Chantal ni migwi ngahe ikina iganwa ry'umupira w'amaboko basketball bita NBA NBA yose irikina utubwe mu seconde 30 imigwi yose ikina NBA National Basketball Association vuga 6 imigwi 6 Olivier 6 wayirenza 6 nyene ubundi uramurekeye Chantal none agenda navuge Chantal witegure tugende 1 2 3 Golden State Cleveland Mavericks Celtics kuvuga Oklahoma 5 Raptors neza cyane yayikwije mu seconde 25 nutajya kabiri rya mbere rya Chantal leo game zone umunsi ni yoroshe ni 1 hano turaza kujya no muri prolongation ndabibona ibintu biraza kuba bitoroshe Seoul tuzaje muri Seoul tugere kibazo gira gatatu nutarimo kuri rimwe agati ya Chantal na Olivier
Kazo rero gira gatatu kiravuga ngo ndakibaza umuntu yitwa Olivier kiravuga ngo Olivier nibe bikoresho wotubwira byo mu gikoni bita cuisinier ngo byo muri cuisinier bikoresho dusanga mu gikoni hajya batekera wotubwira ibintu dusangaye bingahe mu misegonda 35 jenzi nk'ibikoresho 8 Chantre munani wo birenze kuri inyuma y'inka mwana navyo burenza arabesha bari rero Olivier naje ko twumva tugiye guharura ivyo umunani vyawe ndi kuri krono let's go gato buretse gato kugira ngo tugitonde na krono no kugena kuwe twagire hariho icya mbere imbabura icya kabiri isafuriya icya gatatu ikimamiro icya kane amasahani icya gatanu amarushi icya gatandatu imifuniko yo gufunikira isafuriya ikindwi navuga amasorori tugushyira mu byo kurya sikaye kimwe navuga yuko oh my god jag byaheze inutsa rikaba ribaye rya cyane urabivuze ariko ibivuze mu isegonda 37 bibagiye umuboyi ariho nimba wabiteka yibagiye nyenevyo wibagiye ko hashaka kuba harimo ibombo ry'amazi aho babyegereza muri cuisinier nagutse cuisinier igisirimu nutarere rikaba ribaye ryande rya Chantrene kandi barubizi mugabo amasegonda ni yagokozeko kadoce cya gatatu twigaza tugira kane nimeje kwaza umuntu witwa Olivier ndahindukira mbaze uwitwa Chantrene nibihe bifungurwa ngo tubwire umuntu ashobora gufungura atari vyamwa atabitetse kandi atabyokeje ingahe musikana 25 ibifungurwa bitari vyamwa umuntu ashobora gufungura atabitetse kandi atabyokeje ingahe ubwa meseme 25 utazokeje kandi utabitetse kandi utanabitetse kandi atari vyamwa urakoze kimwe kirenza ko Olivier jewe novuga ubisimise ngana 15 yo kuyumvira kana Chantrene arakomeza kuyumvira nwango krono ya kenze yo ya krono we ndayifise ya kenze nturenze nwango utabitetse kandi utavyokije bingahe kirango krono ntigufate Chantrene yavuze kimwe bagira bingahe bire cyangwa arabesha nico kimwe naco bavuga bibiri Chantrene bibiri nawe navyo renza ko ibintu ushaka kujya utavyokeje ukikora mu nime kahito bijya cyangwa kwibikora biko kahito bijya utavyokeje kandi utanabitetse Olivier niwe agiye kwishura kino kibazo Chantrene atarabeshije ibintu ntabyo anje ngiye kumarura kuri krono nabe ko ivyo bintu ashobora kuba bizi Olivier twagiye cyambere ikijumbo yego ikijumbo icya kabiri ni kirano cyo kijya utatujana utagitetse ko kirarura n'ikijumbo kwanza oya kijumbo bagiye Kenya Chantrene bagiye kiragwaza aya uburetsi rabizi ko mwarekeye barakeye nabijumbo barekeye okay ikijumbo komeze amasegonda nawe ko 30 n'uzigaje amasegonda 5 umusigati urakoze tayari yabejeje usigati ariko ni cyambo no oya usigati cyambo turasubiramo umusigati ni cyambo usigati ni cyambo ivyo ni wango turasubiramo umusigati ni cyambo nivyo yanjana ni Olivier yanjana ni Olivier kadusubiremo twagiye cyambere navze kari kijumbu, icya kabiri ikaroti,
karoti si camwa kandi baragihekenya. karoti si camwa kandi baragihekenya cyo kimwe n'intore. Yakoze, Cyo wakoze. kimwe n'intore. mu segonda 15 aravyishuye ariko bamba ibyo yavuze ikintu bita igi urarya ari ribisi hama umwumbati urawurya ari mubi iryo ari ribisi umwumbati icyo cyo rero ari ariko ikijumbu sibaza ko ari ibintu nyine uvuga ngo kijya muga barakijya barakijya nuko rero inota rikaba ribaye rya kangahe irya kabiri kuri Olivier abiri ku yandi Olivier abiri Chantrine abiri niyo game zone muzi ntiyoroshe tugeraho kibazo kigira gatanu tuzibazo bigera ku kaze gira gatanu tugiye ko kiravuga ngo ndakibaza umuntu yitwa Olivier nene yemeje kwaza Chantrine Olivier yari ni wenyine n'abaririmbyi bangahe sakoza abaririmbyi kuko nabo barakoze kuri umusare wa volley n'abaririmbyi bangahe barimba indirimbo mpimbaza amani zitwa gospel uzi baba bagabo baba bahungu baba bakobwa baba bose turavuga hano ngaha mu Burundi cyane ngwa ngo tuvuge ngaho iwacu mu Burundi mu iwacu ndazi ngwa ngo bavuge igiharuro bugane bangahe igiharuro Chantrine bane urabarenza cyangwa Olivier arabesha mpimbaza amana zimwe wamahumva nyene uryamye vuga ati ziraruhura kabisa zinshira muri muhembo babarundi cyangwa babarundi kazi Olivier arabesha Olivier arabesha reka twigire rero na Olivier twagiye na bane hariho Alvera Muhimbara neza cyane hakabaho n'urya Sandrine yaririmbye irya ndirimbo yego prosper hakabaho n'undi my god segando racha yafise ne 22 niyo maze gukorera kuvuga babiri mana we rogaritswe yari byarangiye inota rya Chantrine nabuze babiri harimo Victoria's team ashaka kuvuga Victoria's team ashaka kuvuga Apollinaire ba bendo baba bararirimbye indirimbo mpimbaza amana ba Aberindo wayo baraziririmbye oya aho gusa abantu narinzi bari batatu Apollinaire na MTC na abandi ari kubanza kuyumvira cyane ariko naho muri Victoria's team zacu bisaba ko winjira hano ukavuga acavuga amazina bavuga amazina bose rero just pas bose ahubwo wacuvuga umwe muri washaka no gusangamwe batatu kacuvuga bane cyangwa batatu umva ukacu bavuga bati bavuga Jeff Fernando Augusto comme ça nizo nyene inotare rya kangahe rya gatatu kuwitwa Chantrine cyabajije Olivier tugiye kibazo cy'umuntu yitwa Chantrine amanota nangahe atatu kuri abiri step by step turi umunsi muri kandi ngo tugize atatu kuyandisha tuja Seoul ni wangu ndafite ibibazo indwi ikindwi ni cha Seoul ikindwi cha Seoul tagere ikibazo giya gatandatu kiravuga ngo Chantrine ni ibihugu bingahe wo tubwire muri Amerika y'Amajepfo bita Amerika Latine ibihugu bingahe biri muri Amerika y'Amajepfo yitwa Amerika Latine ibyo nashaka ibyo uvuga bingahe misigo 35 uri byo vuga bitanu urabirenza ko bitanu biri muri Afrika Amerika y'Amajepfo bitanu byo urenze Chantrine buno uri ngo urabesha tugiye kuri korona kugira ngo duharure ibihugu bigira kuri bitanu biri muri Amerika y'Amajepfo resi go gato uretse tugira ngo tujyane na korona twagiye rero hariho Argentine hariho Colombie hariho Brazil hariho Peru hariho oya barira hari amaze gukoresha imisegonda 30 aburi igihugu kimwe hariho iyi peyi y'abanze
y'abasore yitwa Uruguay ariyo Uruguay ariyo Mexique ariyo na Equateur agira umunsi na Equateur uyu munsi ko nizo bikine iriya champion ya CONCACAF hano muri Copa America harimo Brazil harimo Chile harimo Paraguay nuko ariko iyi ni cyitwa kimeze uzokongereza abasegonda ahubwo nawe uzokongereze kuba update niki rero ni egalisation tugiye muri Seoul tugiye muri Seoul rukinzo ne yamitsinda urivyo ari mu muri ko yatsinda ariko Chantel nari navuga ati cyo muri rukinzo bigiye kuba tugiye rero ku kibazo ca nyuma kigiye gutegiye ko batandukanya mwese ni jenshikire kandi agitoye ni maga agitoye zo iri maga zuba ari maga zuba ari maga ugitoye twagiye nizera ko yitonze umuntu yitwa Olivier ugiye kutubwira ubushikiranganje mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje uzi none n'ama département ubushikiranganje kanaka uzi mu gihugu cy'u Burundi uvuga ati ni bungahe cenzi bungahe nako wanatubwira no mizigo ni 35 ubushikiranganje cenzi vraiment ni bubiri Chantrene sayo ni amayoro ni 15 nawe uravuga bungahe ubushikiranganje Chantrene rero byose ashanda novuga bune bibaye ngo ngano naburenza ngira oya ntacyo uvuga bune reka tugiye guharura twagiye ariho ubushikiranganje bw'indero ariho ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu ariho ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ariho n'ubushikiranganje magara y'abantu bw'inkino urubyara kikubwiye acavuze ngo kusubira arakubwiye no yavuze ko magara y'abantu nandi yavuze bw'inkino naho bw'inkino Ministeri ya Sport irabaho Jeunesse Sport irabaho abisari bagirwa magara y'abantu kandi ariko mugaso bw'inkino gusa Chantrene ahantu hari ubw'inkino honyene si mu Burundi nimba ni Jeunesse Sport nta bw'inkino bonye namwibe erega n'ivyandi ikibazo tugiye kugisubiramwo ku mpande zose kigiye gisubira kandi uri turasubiza nde Chantrene kugira ngo bigende neza sawa turasubiza Chantrene let's go twagiye Chantrene mwisoni mu 35 ni migwi ingahe ikina volleyball yiko mugane wa Afrika havuyemo mu Burundi ingahe ikina rukino rwa volleyball yiko mugane wa Afrika havuyemo mu Burundi wotubwire mwisoni mu 35 mwese mwarasohoke equipe nationale mwama mwagiye mu ndege munyenga munazi ngino mwese mu Burundi ni harimo kano kanya mu Burundi turi nko muri Amerika Latine wovuga imigo 8 ndavuga 8 yego navuga imigo 8 Olivier wamuwagiye 8 wayirenza je 8 ndayirenza ko umwe bavuga 9 9 ure ya mikomero kinza mayitwaye ko kano kanya byanse uravuga 9 Chantrene 9 urayirenza ko na wamuwagiye utona gendero nayira ure ya migoye niyo mabasha kuri Kenza reka je mvuge 8 icyenda arabesha ashobora kuyago iyi ni Seoul urigiye kwitegura neza cyane mu kamiko kawe twagiye hariho Tunisie Egypte imigwi twavuga imigo mazimi imigwi ikina ku mugabane imigwi ikina ku mugabane wa Afrika ndagwaye rupingi sinda gutera twagiye hariho Morodia iva muri Tunisie hakabaho na Al Ahly iva muri Egypte hakabaho na Rege iva mu Rwanda hakabaho na Green Buffalo iva muri Zambia nivyo hakabaho na ingahe ine yego hakabaho na Morocco sawa Morocco hari equipe yitwa Morocco bandanye hakabaho na yari byarangiye Masimes ku Chantrene wibagiye Gisagara mwakinyo yo muri Kenya wibagiye President Chantrene
mugire fair play utsinze ntibatsindaho byama byabaye ndabona kuri Santrene yatsinze Chantrene wimeze gute Nise neza kano kantu kwakiriye gute commentaire nka zibiri kwakiriye gute bon aha kantu commentaire nka zibiri novuga ya mbere ni gusubiza nk'ubwenge ya ndakukibuka byo hari ibintu nk'izo peyo zo muri Amerika Latine hari izo twize muri histoire mugabo urumva hari gihe hano ko umuntu ataziye amakapitale yazo twarayize amakapitale yazo iki nuko niyo commentaire ya mbere niyo kugira ubwenge usubire kubyihe mu mwanya muto kandi mu mwanya mutoyi niyo mpamvu navuga ati yongereze ko imisegonda ariko imisegonda nayo ni cyo kibazo nicyo kibazo nicyo kibazo ubundi nk'akaro nk'imigwi Olivier yavuze Olivier aherukana na Rukinzo kayiro mu Misiri Olivier ari imigwi bahuye iri kwivuga yose iyo naho yaravuga ngo ahire mu Rwanda niyo naguciriye mwari niyo yavuze myinshi cyane niyo yari yibuka cyane ariko hari yaje mu anniversaire ya Mikale yes beyo nga iyo mu Rwanda yaje iyo yiherako agaca akoza kigiye muri Uganda bakinye Chantrene nashatse gira fair nawe akarimana komeza gute commentaire nka zibiri nukuri akantu karamimbaye cyane karatuma ukahirisha ubwenge n'abandi ndetse nawe nyene ku bwawe rero ibintu ndavyakiriye neza cyane ubutabuteguye kumutsinda Chantrene cyangwa urakubita remontada bagusubire match retour ya byashoka je no saba match retour kugira ndabe yuko no kwisubiriza agateka kanje nk'ubu ndazi biramba bace nyene ariko retour nyene nzoza ndundi muntu mwa muri kumwe equipe nationale mwa muri kumwe ibururi mwarakoranye mwararagiranye ariko kino gihe murabakeba bavuga ati nanjana sha nyene bibaye gato kakukanyuma ariko seure urazi ko mama musinze seure umaze kumutsinda kenshi ariko naje nabaramusinze ariko navyo ni byake ariko no musara muzanye ngo giye guhera kino gihe Olivier kamera kuri Chantrene ndagushimiye mwino ndiho games nizere ko nikindi gihe watsinze ushaka kuburire Madrid ukaburi ani beaten idakogwa ko mudatsindwa kindi gihe uriteguye kongera gutsinda kandi ebana jewe mbaye ko namaniteguye akajambo kama ko muzohora kuri iki uzoza wese jewe nababwiye ko niteguye Olivier cyizere yindi turi kurikira bampa match retour nawe bateguha uno ushaka guha abandi uzi baba star nabo nyene muri volley ya naje nkuko navuga nkuko mugenzi wanje yantsinze nuko nyene naje nditeguye vraiment uzoza wese bana niko tayari tugire fair play ya Chantrene tugire fair play nawe nuko rero abakunzi bande games reka tubashimiye cyane muyumva ati ubutaha zozande ubwira zozande ushobora kuba ari wowe ugiye gukora subscribe uzoza hano ukaba uje gutsinda nka Chantrene cyangwa uje gutsindwa nka Olivier ariko ukavuga ati inyuma ya Ndeo Games nzotsinda gukurikira naje nuko rero tubafasha gutwenga tukafasha no kwiga ni Ndeo Games ne Pablo ndabashimiye cyane Olivier ndamushimiye ndetse na Chantrene mose ndabashimiye cyane Ndeo Games turakunda cyane bye bye